Kithurano 2017 ni siasa imwe omena ndene na nibwega sana mategeri ya WeruTV no tupo kwithira gwatanite nati kire TV ya Weru kakuwatogeni kire mubango jwa Kithurano 2017. Thank you so much. Na audio twarira siasa imwe omena ndene na tukiara mantu yara yakonie siasa chikenya county ya Meru, county ya Tharaka Nithi, Embu na ntuko na ro mategeri ya WeruTV tuketho tukiariria siasa cha Meru na Tharaka Nithi tukiweta NASA na Jubilee. Ni kwithiri tukwina mieri mingi sana ya siasa ba ngwataniro ya Jubilee ngwataniro ya NASA bakiwa ati Meru na Tharaka Nithi kethiro iri swing vote ndi maanisha ati kukethwa kukigano kura na tora tuishi ati Meru na Tharaka Nithi ni stronghold ya Jubilee kana nithiri tu ikiwa tambaru sana mutongeri wa nthiguruna NASA baru ati kaiteneka utimantu ya stronghold thai ni kugana kura na ni kuntu kwa kuthetera yora kukari interesia northeastern na interesia cia Turkana nara kwithirwa ati ni kukwithwa kwina siasa nyingi nontu ni siasa cia kuruira kana ni kura cia kuruira na ti kura cia guarantee na tuko na rwanda mantu tukethwa tukiariria na woni kwariria mantu ya turi na jambo bwana Makarina. Thank you so much na karibu nontu wakweja ukubura sana Kithurano 2017. Na turi na bwana Joshua Bario ni CEO wa kiama kia Jubilee ndene ya county ya Meru. Karibu sana bwana Joshua. Thank you very much. Na of course turi na mtaalamu wa mantu ya siasa ndene ya WeruTV. Karibu sana bwana Ringera. Utikiri wa WeruTV karibu sana na mbere ya Twitter na mbere kuri rono rubu ithi twene Eston arure kithirwa Meru na Tharaka Nithi ikethirwa ire swing vote kana ikethirwa ire siasa cia kamina kire kura cia kurira atika Jubilee na NASA katone rono ro alafu nituchokerete nyuma kaita katutwa ro eta kura ende ararira batu kirukira namba yetu SMS ni 40321 na ntukwe na rua ndendo tuchokerie ukirukira 40321 ukiwa yes kana no na tururia kithwa no kuthwania Meru na Tharaka Nithi ikethirwa ni kura kana kura ikethirwa ikigana atika Jubilee na NASA mwankira thaini kuona kire oratwite na mbere ni ati 43% barua yes na no ni 57%. Ita na mbere kwaranira batu na itura kithirwa ni yes kana no na watu wa maoni yako mbeto Martin Wechongio ndola karibu sana kile Kithurano 2017. IBC nireketia gwetikiria anto kuruira ite mwanya na kinya Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga vaya bakuruira giti kia urais ni bareketia gwetikirika kahitene gaka nthiguru ni gukuonekana rwero ni tia mambarathi ijiri Uhuru Kenyatta na Jubilee na Raila Odinga ena ngwataniro ya NASA kwa kahita karaja Raila ataina athingati ntereiji cia Mount Kenya enderua itukuona Raila na ngwataniro yao ya NASA bakigwatwa mbaru ntereiji muno kwithirwa bena kirende michemanio ne yao na nandira ile na bateria kwithirwa agitara kirende kiu takura ciawe kuringana na ngwataniro eu ya NASA Meru ni kumwe kwa naria bakagana kura na Jubilee kou ni kuonania bena wetekio ate bakona kura inyinge ntereiji cia Meru Mwendambijiwe arare muruiri wa gitekio ngavana na ngwataniro ya NASA ende athamana gwita kiamena kia PNU nyuma ya kuga na atirwe certificate ya ODM. For now, tenda kia Meru bamenya that ntironere nomination certificate na yako ura ntina njira ingina nde ya kuran governor ntiomba gwita independent via maibira manti independent ja ingiro uni narua nke withdraw candidate kwa ndenda ku endorse candidate ya the sitting governor Peter Gatiramunya to be re-elected as governor of Meru County. Kethirwa ODM na wetikio ne gwetwe mbaru ntereiji cia Meru niki gitumi bate kurungamia no ugitine no kiriko na ngwataniro eji ya NASA ke mechamanio mwanya iria bethetwo bena cio county na Meru ibaugite betayari gwitaniria ngugi amwe na Peter Munya na kiama kiawe kia PNU. Mimi ndugu ambaye anaitwa Peter Munya unajua mimi nilipatiwa Peter Munya na Kaberi ya Mtomereria kwa sababu niliona kijana ni wakili kama mimi na kwa hivyo Peter Munya for standing for what is truthful na sisi tuko tayari kufanya kazi na wewe. Mimi hata Farali Munya nikisema PNU sema NASA PNU miarioje atongeria banasa netumete seneta Kiraitu Murungi uria ukuruira gite kia ungavana kuga ati Peter Munya
eke ngwataniro ya NASA untu buria ngavana Munya akanite na ngwataniro eje ya NASA nekite antu mwanya gutongeria campaign ciao ntereiji kirugi ntomo kendia county na Meru na Isaya Kindiki uria ni mutano ngina wa mutongeria wa bara bainge kire Senate Kithure Kindiki atongeria county Tharaka Nithi ende baba bonde ni antu kisiasa batena inya taire kuonekana ruterwa Jubilee na ni antu bate guchwa gitino kire ku kisiasene na nde NASA nate gutongeria campaign ciao kethwa baria batongetie campaign iu gutite baguchwa na nandere gwetera kuona kethwa NASA egachinda Jubilee ke ithurano binene bia mweri joenana na nande kiuria nire mwinge joya jogweta ke mechemani ya siasa asiasa no baitarechie kura kirebo gaka niko kagita ka muthia ka Raila Odinga kire siasa NASA na Jubilee bakomba kugana kura cia Meru kana kura cionthe cia Meru na Tharaka Nithi ni cia Jubilee. Eston Gitonga, Kithurano 2017. Na kioni kio kiuria tugure kijaba tu ntukwe arua na rikana kwaranira watu kirukira 40321 nukuthwania ndene ya county ya Tharaka Nithi na county ya Meru. Jubilee na NASA kabaka na kura aranira watu kirukira 40321 na tukwe arua ni totala kura rikana ni twambiritie kwithira twitala kura ciaku na nanga watu ma SMS kire 40321 wambiritie na yes kana no na ukahakikisha ati kuandikana ntemo inene kana capital letters yes yekuna no kwithirwe ina capital letters nikenda kure kuyumba kwithirwa yi kinyanto au kiri WeruTV aranira watu na thaini kuona mantu yo change na yes ni 48 na no ni 52%. Eta nambere kwaranira watu na twamiri na wewe bwana ringira nukuthwania Meru ni swing vote Tharaka Nithi na Meru ni swing vote ebwaga muno mutegerio WeruTV na kiuga mantoja swing vote swing vote eta riria anto batena wakike na raba buni kulinga kura and then mtu akeja wakabalire bwega na bamunekera kura na tiko balire bwega ki mantoja bakwenda kire mutongeria akethro uroka abo convince kana uroka aboneria akabaretera kana akabajurire jara bakwenda no kamuringira kura Meru itije kena just swing vote area kuma mirere uraba ide ya Meru abagana kwina bara bakaringira Raila na kwina bara kwina bara bakaringira NASA na kwina bara bakaringira Jubilee na kwina bara bakaringira bingi nugo kara already bachi bangite nande kuwo keje nyaka abari yate still bate muringira kura namwe so itumba kwa swing vote ora omba kutoma bonde baketa ba ene okeje okabaliria bakumande baketa nde kwina inya muno okay arua ati kwina inya sana maybe NASA kwithirwa bakiwikia kura ira twiche itama ingiche Jubilee Meru na Tharaka Nithi yo mabura kuga endu percent ira toine othai tira tobati kwithira toine tutumba kwithira tika baikura yakitwe lakini kura ira cia nawa ingwetikanirira rengera kura ira iturakwa wa antu ba Jubilee kana ira cia ikibaki thai Uhuru atethira atieta Raila na kura nyingi bwana Bariu Jubilee yake ku lose fame Meru Jubilee thank you very much kama ka Jubilee kite ku lose fame dena Meru kana Tharaka Nithi na otega kura ira chiari registered 2013 na guchoka nyuma ichiari kura kiwango fulani compare na ira ichiringi thai jiriri chiringi stand thai kwa Jubilee kedere na kura kiwango okira kiara yake lakini kiongeleke na percentage wera yaongelekete but bwana Barini tuonete maitama ingi sana kana maitama kai ya NASA yije Meru ni bedre tebena crown kana ni bedre tebena deception kana witekire kakogora betikiri tu mwana myake renge ya mbere na wita intelligence nyambene mno wetekanire na woni ntoba ingiba kuwa NASA maybe non kwerinya wen ku remind Raila na yekene sana ki crowd pulling kinya Raila na aru akawana kwenda kuita mushamani antu be ya batumireria bake in large numbers na nyaka wa ni meeting antu bake kinya geta haritani kana kwa ni aritwa kwenda bake in large numbers so Raila
imuntu yikene ki crowd pooling 2007 nda support Raila ndikiri ODM na twethera twina crowd nene sana ndene Meru so kinya narua kana ruyu akethera na crowd nene but kura ira aringairwa akaringirwa percentage o aringairwa lakini igaitie slightly. Okay. Ubati ukuria bari ukiuria gya muno na kaukebela thiri ngira ila nare ya Meru akona antu kana na ukuira nethera ina ground mwire no uthira Raila ona antu ya bara akona Meru thai so baubejire micemani newe no kuona yuri kura kana ni antu tube yito kura no kura ira ciongelegete icia youth na youth bakona thirikari iki baumiza kinyoka thikira youth baimenti bako tenya mbe naki antu ibawikwa banoi na kura ira Raila akuringirwa thai tecia ground ithi na irantu bena cio na wewe na thina onde neo bari eneo ayu eta supermarket no mbere makarina tumwe makarina Raila tiru arethira aiki pool ground Meru aku na twiro pool ground ya uwe ukiwatega 2013 Raila na candidates bari very strong then Meru na ibari na imani na kiama kia ODM lakini right now kinya bararerigaira bakarwama na kiama kia ODM muntu ya mwenda biye na lusire faith na uma kike amakiu ambiria ku sympathize na kingi na maybe akuthwane kina policies ikaria ira cha ODM yakyo kia PNU so ukiotega baraba kwendia sera cha ODM thai otini serious person ya kwendia kia sera ya ODM ndene Meru nonga aki activists. Okay, so how come tutena ntobara foot soldiers kana ntobara obakuwa nibo campaign la Jubilee I mean NASA ndene Meru kira bario berigaira muntu rombi kyo tethi antu no ro kurombeti ko hote umbo tethi antu tutikyo kuona kire antu barabo campaign ra ODM ne antu baraba ina kiriro ke antu weta kuromba kura waila ke kura cia gute kwa ile antu baraba kurira kura cia ODM utiro cia wa Meru ibo ntu kuona kinya batu atongoria baraba tongoretie ODM uti TV endo tonania niki no to Jubilee ya kina bario na araba kuona iweru tu kakura chire iweru kaka TV chire ndi by Jubilee ya kwa tempesa bakuthilo nkobira kuona mutu so mwana makarinari nataka ati tutikuona bukiri buweka michemani no tutikuona Jubilee kira itu murungi na ba methika linto riba tewetera president kenda beka michemani mateni babu ibukuwa boya muno ko ikiuria ndakwira rendiire umbo TV ire umbo tokava i TV mwake iweru kinyo abare ayeta aya itiro mbere nara micemani tu nyongira ziruti lakini onto ba aya yo ikuonia Meru ibo popular sana kutina muntu ro amirite ODM iya nombonete waki nkiona no aki TV iya na wonete chama ni akiona no iya na wonete atongori baraba kuma orange house bake atoka banga bora kura igaro Meru ko kira nkoira bariu ki manto yaraba toire kuthwane me akeregi manto yesensitive muno na MP tobere kura na kiama kia ODM ibatikire interest cio kurethera kintu gira kia tumabero kura kia ODM imwana inchi batetire bakingia. Okay, so we rende tu gadi anto bara kiama baro kenda kuri makarina interest cio kenda kuri makarina number 1 vivi tumakwithira kwina voter turnout kana antu baumira kuringa kura baba ingi baumaira no ntu kwina muntu batu bawitikania noe ari MP kana ari MCA makarina thai atina governor candidate ndene Meru atina women rep candidate ndene Meru wengwa is not a candidate na tumbo kwira constituency yewe ni riku women rep ari kwina Betsy those are others atumbo kwira wengwa atumbo kia atumbo kwira wengwa constituency yewe makarina ni riku ira yatuma antu bauma kuringa kura ko pongi bwira ne ati batu tu Jubilee we are prep itu ituranirite na ito kumenya ote opposition ye nini kinyoke thira ni no arwami bwichi ndananwe toimwe ukiari opposition na to amutriti ari serious opposition atugyo kana wego nombuli kwendo kuria kire ground ira yeja tukono manzo ara tutwire kuona bibi nara kinya kwethirwa tha ini ukukara yako ina change tene Meru kwethirwa ati Raila na kuona ground nyingi so ground ira ya translated votes not normal movement aspect kana ntina bo meta Meru
kwina pooling ira ya kawaida kupula antu na antu ibaromere iba kwenda kwita kuthikira wanasiasa kenda baumora na kira bakaumora bamenya mtu ura kore ibara tigirira ndi gwito karanja na gwetaira bara betere muchemanio ne bejo berora kuri na banyani ngore yangu gwitakira antu imbera ete nibuthikire wanasiasa ura bakuga kendo kiringira mtu kura kana kyamwo muringira kura omuthikira lakini kiranka ugaje giki kampicho ijire china dira chao one Jubilee na dira chao nonto ora Jubilee iringeja opendie kendo Meru ora kibaki endawa Jubilee itirejira u na kedra baina issues kedra maendeleo kwina masobyuria kwina mantu jame kwina biro bingi bitochokwa uro ngira keza ngafta tukiariria scorecard ya Jubilee na shortwell lakini bila katu ukidhimu huku makiri utegeri WeruTV alo hello WeruTV alo Hello TV. Hello habari kuu. Hello habari kuu. Hello. WeruTV alo. Hello. Weru alo. Okay. WeruTV alo. Hello habari kuu. Ndio mwaga mono. Karibu sana tole na huku makuu. Okay, umbe sawa Dickson Mutesia. Karibu sana Dickson. Hapo ngidra. Hello. Hello. Okay. Uwa kumaro. Kaita na mbele kwa radio batu kirukira namba yetu SMS 40321 ndikana tukibarua total kura chiaku kirukira oroke boko idhuru kiringa. Tuma SMS ya mbele na retwa yes kana no kile 40321 na uandike na capital letters kana ntemo inene yes kana no na mwankira thai kyorekira tukuria ntukwe na ruo Kithurano kuthwania Jubilee na NASA bakaga anakura ndene account ya Meru na Tharaka Nithi kiuta tena urakwa ari mbere ati obviously kura ni cia Jubilee na 54% barua yes na no barua ni 46% ndio bakuwa no kulingana na utalipo wetu ndiko na ruwa so anto 50 na bana kireana barua ati kura ikagano ndene account ya Meru na Tharaka Nithi meko gano ikagano ikitu kirango kuga ndio so ti obvious ati kati Jubilee kwenda kuleta Jubilee na dina chao na ukalikana uru aleje Meru akanso kuja na ateza kairi kumaanisha wa Meru kwina biuria bo chura bibingi tiura igitita 2013 ura kutari na biuria kana kirira twaringire kibakida vugura chitu chonde aya tojero tero NASA inya kutu na biuria ndo mbere mwa tena anto barabara ungi barabara to tinda na boa ko kwina biuria nya rotereru mwana incho kawaida na ukara kwina ro gwetikaniria na mantu ya Jubilee na kwina ro gwetikaniria na mantu ya NASA regardless of whether situations urekari ndo mantu ya ndo utokare kibisha ndo rande ODM dai utimtumba kunominate kairi arongama time ne dirire aya Jubilee ndezi ituretre mwanga toide nomination twadiria totonya campaign president atereja kurekebisha mantu jara agira keja kurekebisha kwa nande kwina issues inya campaign itumba kudhiria ndo ande campaign kwaridia nde serora to kadidia tura tutiditi ndo temwana siasa incumbent waraire oya tiditi araire akiura kadidia yes okay katio kidhimo WeruTV alo hello WeruTV alo hello habari kuu karibu sana tole na huku mako wewe kuna ya jao sikile liku magebesia tuwe maoni yako mkuru wewe ana kuma gebesia tuwe maoni yako uli maoni yako na nani tuna gebesia okay WeruTV alo hello okay kinyo wate tayari so mwenda bize na radha amire ODM eta PNU yes na kuringana na bario ne ate radha amire kiama kirame bia kuona ya kaba be na mathwane ya mwena nabo menya matini kanto boya iranda toyoro mwenda biyewe ke kiama kinya ki Jubilee ko imbeza ira bara ya utumba urita kiamene nonto nuigo te wabero ametie uwa wa frite dini oberi
ya na kwina antu bara bafaitirite kiama kiu kendo kenda koke ya withire kiama u empotheri no ntote wa boro ametie na to kuthigirira ugo twire ki Jubilee utwire ki Jubilee ituyite nwa maita maingi tukariria noe ugaikwa na kuikwa sera cia ODM itebui ndamwira toe batu utewa toro ametie toe mweri yunge yumwe Meru ibaba kwenda kuthura Raila na nkwire thai na mbire bario kunto wa makarinati wara umite itairie kwa ya wetairie kwa ichukura wa ntalila ni ya na wonerete ODM na mwire kintu kingi gira yatake oge mathani one ya were atongoria ba Jubilee te bonde bakathura baba ge Jubilee antu ba Meru ibano ikuthura Raila antu bakathura mutongoria na ikyo giotuma mbera wonika rwa Meru ODM na NASA in what capacity airo Meru ODM ari capacity ura bati gwethira ke ura kyanu ira ilora mpete majukumu kana tongoria banaza barabo gwete makarina no ando amera mari yeto yabo tieta anga chama ni Jubilee nini ira yurongo just a minute bwana ringera nituonere kuri na mutoni na wa Professor Kindiketa Isaya Kindiki ono campaign ra new director actually or campaign cia NASA nzere cia Tharaka Nithi na kuna kukwina mheshimiwa Ntomukendia Kirugi Ntomukendia so these people on to Kirugi Ntomukendia ni mtu Kenya wa retire siasene na mbere ya retire ka chindiro kirete kyawe so is it strategy NASA yotumira ikabonera kura mbere mutanangu no okindiki amya nathukirie antomano tunagwire kitumieta kinaza awe ndetere Jubilee promise kitagwe gogampa wale gobira NASA mwira ikamwa au kana nete kabanduire NASA na no kona one it is selfish personal interest alafu nande keja nande ku campaign nande ai campaign na NASA inyawe ngwata ata arunga maine giti ndikuwa na nominate ati nominate kinokiri go to ejite uga aga front NASA ali individual nano mwenye ginto kiu kidro kiumi nawe nonto bange bakewa nafasi yego campaign ogote wakanya no ngokagura kanoka uga chombecha ugatumira kendo na kanya ga campaign aya ero ejora makarena ndio kuona kiuga atekwa wakanya ni TV ero ndo kedro ikadete kedha karungi gavana aya wakanyolo wena NASA batekwa Meru akia featured this program te awa Meru kwa totena women rep ni tawa kwa mweta to inoe lakini kedro ina front ya kuruda kyamba ugo kuchirwira no widro ina kanya ka gutetera kyamba yako kwa nande it means bya mabibi bitena foot soldiers kana ntobarongi by nangugi kuchikire convince voters babalingira kura onto ODM so bana makarina nito watariro kwithro witongori batara Kirugi Ntomukendia na wewe withito ikiameneke itarira Kirugi Ntomukendia tomutarire no ntobo device yawe te Kirugi Ntomukendia kyanto bare ora inyenda ya yani strategy yetu ekumba huku Meru no kwata woni bumete nyambene kadha ta umete nyambene na tuone ndi muntu ro twenda au mbikio to device na kumea siasa enjia ndene ya Meru Kirugi Ntomukendia Kirugi Ntomukendia ekana na kuingwa aina history sia weche bora bwithia ndene Meru no kwata Kirugi Ntomukendia atwira makosa yaratombekia kubwithia kingi kiramombekia kwira atongoria babeto ya Jubilee ya iyo yitite kwanjirire yo mwanjiriro tilla simoro ame kenda anto bayiruto kombone ya tariki nyanya iro baete kyanto ibano tilla simoro ame kenda turingira magarina turingira Raila akona kinya nondo ame na ndendo mo example mpuru naro ame tigani isti aringero kura ngiri 27 Raila aringero yana girinya kirengo naro amiko koutela simoro ame kenda wo kwanto baraba kwenda utethira ila akura ikura to akaria ngenda kuri makarina kiuria kimwe makarina na tuire tofauti ya independent candidate na Raila ndene Meru tofauti independent candidate na independent candidate candidate baraba tina any structure ukinya ground presidential candidate independent ya Njoo Nyaga ndene Meru uti tofauti we na Raila Odinga ndene Meru kangu tambue mwire ni tonto Raila
aina candidate ndene aina MCA na mbire bario ibareke otambua antu babona tionthe bakiwa bena mbio tendia bara kabaira atwamene otethwe yabura tunekerimbia tukare akorwama ibo kwenda kwira muthikirire ki wine MCA okwa arwami na UDM mutambue yabura bario otambua o wine MP uroro ami kwenu kira tutina kio ukatise neta na gavana toina women rep wetu okay ya tutambue beto bara bombite kuya kwetu na bakenda seria and you know maybe mumba kedwa nasa bagererio convince anto bara ba strong barega so na no kona no mwakabete for whoever who could make sense kure antu kwenda tuchokera kidogo bwana Kathurima mwenda bijewe na retre kire PNU na ukirikana ntuko chia nyuma hao ni munyana rera wate ni mall kana ni mtu wa NASA o chethia ni Jubilee muthenya no tuko no NASA so onto bomba kwithwo ni bobo atumire maybe mwenda bijewe etakire PNU no nto munya kwigwa kuringanithwa na NASA kidogo Jubilee na bario jana watu erekethera ima kuma igitera kikali ni ingiera anto baba ingi home cha negotiation especially on platform ya either ke Senate ke governor kana women rep ni ingiera anto baba ingi such that bora ni ote negotiation yomba kwejao na nyakire vitemio bya MP iba ingire na wakateka tayo ura kokari kire campaign cha Jubilee ote mtu ochindirwe okwethura i campaign chao kumanisha there is a problem kida ida apa betete goro mono such that batekwenda kwa accommodate antu baba lindi so ikitumio kuona antu ba za mwendo urande akule monara na ale kura rais kwa accommodate PNU kana nyaringita maendeleo chap kana nangi lakini kiwera it was rais go to PNU ya China rais muno kuona gintu kiri PNU na inyoka tega kalendo kuligira narari ndo kalendo tabu independent WeruTV hello hello WeruTV hello hello mbona kwa Meru kuthongi sana habari ku ndio kwa kijana ya kwa mone ndio orango ndapera makarina mwire wonindo tema no ya ena ni ya ngai kule kote sorry mwire ni tema ni anata kumaruka WeruTV leo hello WeruTV hello hello habari ku ndio sasa motora karibu sana motora undi mukari wa Meru nduta indi na manga kuma igembe north karibu mbere kanke byangwana bobo ndebe yau mbere TV wera thank you sana karibu branche enda kuwa ya tetengi mbili Meru ni sivula mipinya Meru sana nontoka kwethirwa uhuru promise sira ya Meru sana ndio meta kwethirwa iteke sana tukia olele nonto akariba igembe north ni akaribara tula fikari sana na tuna viongozi wa kuwa bai kingi bili bombere kambe kinya wenzetu sana ukiara tendena maroro sana nonto ba kwezirwa mwetiniwa kiraito muronge na karite urabo eronde atenda kuona kiongozi ungiokira kintu kira kia maana sana tubati kuria turea Meru ni tukire tena ngwataneo na tugure kiongozi ro kugwa bombere siasa cia Meru nasa ni kaba kaya na no urukura upesiro ngundirio kutoka kuya nonto kwetu no igembe kura siringwa Jubilee 50 na nasa 50%. Kwanza watu tu vijana am 28 years old na itapigia nasa kwa sababu Jubilee ilituambia kazi kwa vijana, kazi ikawa ni kwa wazee. Kwa hivyo nina karena sikili hapo
hata kama hakuna aspirant wa gavana ama nini, tutapigia kama Munya kura, pigie Raila kura, lakini pia tukusema Munya ako naza. Okay. Munya ako kivyake anatafuta kiti ya gavana. Thank you. That is why. Asante. Kwa hivyo tunajua siasa za Jubilee ni wana wa Meru. Tukiangalia wa Mother County, ile aliibiwa kura hata kama alitoroka chama chetu tutapia ni it does not matter. Thank you. Iboga sana tukethanirie na manga. WeruTV ya leo. Hello. Hello, tunire sauti ya TV yako tafadhali. Hello, habari yako? Kwa tu. Turari nao. Raya na Paulo Bwantai. Tuwa maoni yako Bwantai. Angu anda buha tere. Makalingala gotwa eja. Meru ni njibiri yonde. Yandu bora ndenya wengo gaya kola na kwenda kwe na seriku. Yeah. Alingi kwe nyawanga rungina kwao. Kumanisha nandu pote Beringira njibiri mushiri. Yeah. Nandina tinogoa edamiro atuka kwe nandu tebo impata kwenda kia Raila. Okay. Asante. Arubecho kwa Raila. Kintu kembere kinyambe sankenda. Ontungari yengo tumerere nyuma utatika kwendi. Ya kuthilonga nkira antu manto Raila. Tu tumira mbeza cia Raila. Kintu kyabiele kya kurwa mara Meru county yake. O akira antu baraba kwenda waka. Unikira turaguthetera na yakiantu. Ibo ntu igwa mujoro wo kwa kiwa ne activist. Undeta Tharaka ibombera tutethie na bona bo. Ndeta Isiolo iba kwenda bona bo. Ibo ntu ndonere ndarwa mama ndachinyamwe. Antu baraba kwenda wikira kura Raila kura ndebene. Cioneka kachioci yawa. Itekirwa. Unikira nkaritie na antu baraba kwenda wikira Raila kura. Na kura irio ni ukari kuro karia kura cia Raila mutanoci etera tariki 8 ukamete mpesa ndare yake. Okay, mbere choke bo na habari kiri SMS mwaru wa Kithurano 2017 matoke thiageni boketheka sana ruwa ndiugatire nasa ikanywake iri nako Meru na TNC Jubilee zone 95% namba iri na Jubilee mwenda ata Kimbo Kibiritia arua mwenda ata Kimbo Kibiritia hajulikani mwatabije wengo tegenea kuwira kurongino kuwa nonga kuwa noga kuwa labda Meru ndio wanasa lakini Tharaka Nithi ni Jubilee ni munene kuma Kitengela ogedwa kawa people like Makarina and Ramo can do nothing at all in Kiengo where people were at NASA but now they are Jubilee people. Arua tanto de bada mitenteruche Kiengo ni bari NASA lakini da ine Jubilee maybe no to wata yani maybe no to baka wote o campaign maybe no beda kwira Makarina to mwe no murikanie autwira that muntu geto bijewe na aregere kurita mbeca ikyo gitunga mwatire ticket lakini kithira bongo ibara na witikiati ibetite oshinda kana bainantu lakini kuriz mbeca cia ku support candidate umwe ya mwenda bijewe wakithwa na kimuntu popular nto witigene abati kwithira rio nto borito lakini ukakurika na gitari mwe tuju na ugire kuhusu thina irarire njarene cia kwenda kwa mubunge naragwite kiama kya Makarina ikiama kimiruka antu besha keri ke kumiruka becha kikanenkera ba kai baraba ke kwenda ba betira ba activist ba ku ba weta round ukihoteka utebuke ama popular kithirike kina antu bathatu ba Makarina twire ibo atura kwina omwe gembe no ya itigania then bona baibo baile bona muntu weto kiruki ndomukiba baile no ina India inje achiapo bathatu kenda umoba achokeria director wa Jubilee amo chokeria CEO utike ama kitire hawa mbeza kiama kyo kwanja gichumite maskini kaba batu turi akyo uwako kwenda iti utina mbeza kyai babu bora itaivia anto kandi ya bokavoti na kandi siko wapi delicate bongo baranto baraba atarite bakuringithia kura baterika bakurira kwa akenda okathi Jubilee yetheti anto maskini ya mwisho
kiama kia ODM utiumba kuyuma nara wigamba buyite kurwama gavana ne wor kwarumana. Okay. Mwenda bizi na serious by the way. Ukarwa mtu se serious yo mwenda bizi wa chithukirie kumarira umire Jubilee. Nondo ugateka mtu kuchembere itware no au. Na naugire uria we inya aitiare guchindwa kana guchinda na aitiare kusupport uro gachinda. Na uga strongly bru. Na ndukona ateterere inya nomination ikinya. Na matukire mapema. Na eta kithungu thana ndibiama. Isi the moment uthukirire itore yaku ria mbere kana kuthama kuko ne antu jaka utena musimamo na Amiru batiendete mtu jo aino mwanga utiwara nandu. Okay, moving on. President Uhuru Kenyatta the other day mweri muthinu na ari Isiolo na atakinyire Meru ya mwisho abati kwe anatiririe. So kakuthwania kana kari 100% sure ati kura che Meru ni ciake kana ni bibibi ongwa itubia ati kweja Meru. No njoke kire kiu ntubumwe Uhuru ari utonya thirikari ne 2013 antu ibara wirigiro bobu inge sana kiriwe na kwena mikakati mingi of course wirigiro no nturi baringete kura. Yes. Kwena mikakati mingi rathithitie na mingi yayo mba kwetherete kuoneka immediately ki mwananchi wa kawaida. Na ito kumea kuna project chiari Meru chidire iri stages fulani kende ya launch. Na two leaders ba Meru ba Jubilee kinya ba tuenda kuona maendeleo. Na kuna barabara ira chiambiritie kadhaa ile kuthithwa na ito kwirigira in 2 weeks time president yake kenda umba uchitega at whatever levels irike thiri kinyite na nduito kumea iwirigiro bo muntu wenda ringite kula itiere. No, in 2 weeks time I've seen in 2 weeks. Yeah, akwa ndi Meri leni kedro itiere tukinya Kithurano. Tututala Kithurano tuitala as aratu kethira turi kiri kimaendeleo ya barabara ira tukona achire. So ati yete no Kithurano kiri auke. Yete no barabara ina batini kuya achi commission at whatever levels na raide. Na kwa ariama? Nene igirigitera campaign. So president yake the buena seriousness kakwenda ku inspect development projects. Otoka mujike serious no ndo mwanga campaign. Na campaign ira element ne kamudukiri. No mwenye gintukira burukira Jubilee government ikonenkera nyana sakanya ga utonyera. Ni baikara bakiara ire gintukimu. Bakiara ire stima. Bakiara ire njira 6000 kilometers. Bakiara ire gintukimu. Aya nasa na baijo ke gintukimu kimwe bage chambuana. Bakiadro na ukona birito bibi. Biro kuira. Maybe bwana Ringera no kwire antu bomba kwithira baitega mantu ya ile kana ya thatu bakwiyo Jubilee thithitie na ya Maingera itithithitie no kwire that Jubilee ne created employment ya antu baba ingi bomba kwithira bati umitega directly ne created 2.3 million jobs ina nguire nguina ire okotega by 2013 iro Uhuru atonyere ratio ya askari to wananchi yari 1 to 380. Right now it is 1 to 450. That ratio is that is yongelekete 380 na 480 na 450 1 to 450. Yes, currently otega in 2013 wananchi varaba benefit akuma ki National Hospital Insurance Fund. Bariba kaisana as compared to today. So in simple, Jubilee ne retirete Amerogwe ndarike. Ki kuandika anytime when kiku kuandika no askari we iko ba kuandika certain ratio will increase tiabandika wa Embu but wabate andiki Meru. Number 1. Number 3 kwina kintu kita huduma centers. Otega services ila chiedha ila chikao fandi idhirikari chinyinge cha turachire chie Nairobi lakini Uhuru ari utonya
kuna 41 huduma centers across the country ila akishiti ikwambiria. Okay. Nonto what time kwenda tueta na mpoi kidogo. So kuni kumaanisha ati Jubilee ni teta Meru. Jubilee ni teta Kenya nzingwe. But to rectify on this talk, mwanambuga point kale uge. The other day Minister for Industrialization augere tirikale Jubilee ni created employment but 800,000 jobs. Na ile nyingi created to private sector. Nondo kataka za huduma center ni anto baitoro from other departments bale to. So the actual employment opportunity that created to ni anto ja batu. E barato private. Barato ko waka industries, barato waka lakini dirikale ongwa directly it created more than 800,000. Na nonto kedro ndi borisi ba uningirire omwaka akeni ro bonke isyo bongele. Exactly. Ari nya benya ko ingirire ko mi omwaka me tosa ku baba ko retire tu. As you are 10,000 there are people who are going with retirement. Na kaire create civil service ete omba ko create employment bwega nondo ba kwedro antoba ba otonya ne antoba kai muno na ba itonya ko replace baraba umire jari mutu na shortage engiria ku 20 lakini baraba andiki dai mwaka dai 16,000. Okay. So tomba kugarande in employment da create nondo ku baraba retire 20,000. So when you add 16,000, still you have not uta been the gap. Na kaire mumeru wala kwenda kufaidika. Inarea akona gintu kyawe kedere ngugi na kuona ngugi no bakuzura wa biashara kana gintu kira kuitidiria wengwa. Actually kuri report yo yare kaditine the other day na bawa ati akwe 45% ya aritingwe badrikari in the next 5 years baketwa pa kuritaya. Nonto bo e-citizen kwanza. Nonto nyo huduma center dai ule toko kero computer teu website teji. So very soon huduma center ekanyi anto bategeranya batano. Okay. Kira nani ya kueleza yaranko ya kuwa ya mengi lakini kira bario kwe untukendo muria ari wewe engwa ai Meru na ketheta uhuru aringirwa kura ni mbiyo yo ngwa Meru bagwithiritwe kira babati gutuma baringira uhuru kura kiuria kingi ki ingo icio ngaeta ira bena cheazi ko waya ki manto stima ikingi ukona byesencho byonde byesencho na ntobo byesencho mtonkomanya company komanya waya ki huduma center ibo bakwatelete ibo baondete tu withirikare witabura kiuria kingi kiranke muria thina ira ciongo ciotuma anto bawe bateringira Jubilee kura bore ona ire ikandulwa iyo kuisi umebiele na inya batu itoyeta mathina yetu toeleza anto baringa kura. Okay. Kile SMS Omarua please ambia Jubilee watulipe wenye walisimamia primary nomination. Ungena kwa yes tuko nyuma ya NASA ingia Igoji East huku ni NASA damu Igoji date 88 ni Comment Davis Meru ungena kwa people like ini tokarito kudhoma. Jemu tumeketa watu na kureu tayari ikari hata mwakira dhai. Okay. Ita nambira kwa ranera batu kirukira 40321 niyo namba yetu ya SMS na auturen yes kana no nukothwania kithirwa kurachia Meru na Tharaka Nithi kaigaga no atatika Jubilee na NASA tutumire SMS ukirukira 40321 wambirite na yes kana no nikienda kura yaku yomba kwithirwa yitalika kiri taling yetu ila tugethwa tuikwira twarikia mubango jojo wa Kithurano 2017. So kiri uritingwe bwa Jubilee dene account ya Meru atu abengendo obaibo yaka botikinyanirite kuringana na Weru burabare no kuringa kura maybe 2013 no bibu yaka botikinyite arabarengi kwithirwa bakienda kwithirwa bukinyite. Yeah, okay. Me Jubilee ule jere from 2013 nere na policies na strategies ndongi muno na nya development ira babangite ni ndongi no tega mibango ire ibare no ni mibango minene eja SGR railway kintugi kinene weja da Meru babangite manyomora bypass cha kutkenanja mwidira nan projects cha dam minene cha ma billions nande corruption ya tonyera nande kwa any project yake kurukwa no monga corruption is really part of it nande corruption ira ni ratumire projects ira nyingi chare mago kinye kutimizwa imbere this election
nondo ba kwethirwa o project mbere ita through kwena corruption element ndene uchoke nyuma the SGR itwera ne inflated to some billions, which is a problem. Nondurani wataka ODM kananasa eruga tutekorega ma SGR lakini gira tokorega imbecho rachongeri by 100 billion no taka it could be true nondo kedara Raila the prime minister he by the evaluation that redu ya 7 billion ore umere 7 ya 327 actually 327 tukwa na 100 billion kwa hivyo kinya kedara no tuge no rongo ni lakini ande 100 billion is really for in a period of mwaka jumwe, that is too much. Okay. So when you look at the development record, what was planned, Najaraja dedicated. I know the Jubilee Equation. I think to correct Wanaringera, standard gauge, that variation is not 1 year. It is variation of 6 years. Well, plan the implementation. Plan ya 2008. 2008, it is being implemented at 2014. Lakini as in the development strategy ya ambiririe ya 2008. Lakini the actual paper kuanande railway will cost this, it was around 2010. Kire thirikari ya nusumkate na by 2010 it was true. Lakini ananaza tuina point imwe ki SGR. Uwembe ndenda mu Meru burakelewa nto ibo to kwenda beleo wewe itembangi no rombe ngirie yana cia waka kanyumba ngoya ngirie yana na no uninga wakira na nyumba wi ninga kurwamirira yo me yake 10 ko uwe kwere loan na inkuinyere ko wira to bare ona ke ina fainda lakini ikithiria me yake 3 tukathira to ugia jareo Ubarua hai my friends ni macement jamaa wa kubeba simiti na meno ama kuvuta gari nikitumia meno akawatel Makarina if other leaders in Meru wanaweza kuwa kama Makarina, Meru inaweza songa mbele. Ame support talent sana na pia ameni support wengine ni kupiga mdomo bure. We need change. Meru leaders wanajichocha kwa watu wengi. Wengine wakawezi pata kazi kwa Jubilee bila kutoa pesa. Polisi ni 250,000 Tyson kuma Mekinduri. Bwana Ringera, even if it is a private sector created job, it means the government has facilitated. WeruTV leo. Hello. Hello Bareku. Njaga. Karibu sana tuyale nao. Tuyale na Muthe kuma Katheri. Muthe. Ankwenda kuga atiri. Batwi tatu kurega Jubilee. Yeah. Indi mande ya Jubilee ya utuma tubebera. Yeah. Mbere. Menya utiomba kwira antu tutonye thirikari-ini. Uringire Jubilee kenda tutho twi thirikari-ini. Yeah. Na already batire atwathuranire antu bara twathurire ibo ba thirikari-ini. Yes. Ando ga yote gote mandero tukuona ri. Kinya tukaringira Jubilee. Atukuona maendeleo yangi ya ikuna orendo baraba ututongeria bakira itu bari nturi tibo ba thirikari na bari ya rais na bakari mambe jonde. Okay. Kwa hiyo mwanya jura kinya tukaringira Jubilee. Te change ekeja. No tanto no bare imuito ba change. Bakauma mbasi bageta Jubilee na ba change Jubilee ondo Jubilee edira ba ai 2022 otegendo ya Jubilee. Okay. Toka discuss kijambo WeruTV leo. Ando bunene. Habari kuu. Munene jamunene oko. Karibu sana mukuru turari nao. Yore ne tonga eto ginyata. Tonga. Umakioyo. Ne tonga umakioyo. Karibu sana Tonga. Eto ginyata. Yes. Agura adre munene. MP weto le. MP weto. Ito kuibwa. MP weto. Ni mbega lituwe na terrorist ya sinita na mbetiga sinita na terror. Atawa. Ai are wati na degree. Muneno kwa. Well, you need to well, but at least you kire EACC ya ntubarabo bakwithira bakiringa na ithwa na mantamba but tukiweta mbere tuchoka kire utuba raised ni mutegeri wa mbere
kire list wiraritirwe ni IBC kuri na antu bathatu ndene ya county ya Meru na Tharaka Nithi kwina Governor Peter Munya kwina Mithika Linturi na bwana Kirero Matanga wa maendeleo chapchap uroko enda giti kia senator. Antobani barikiti tayari kwa cleared ni IBC kana ni bani kiri tayari certificate ni IBC ni kuona ni ate thirikari tikutaniria ngwina na system yingi kana ni bibi kuura coordination kiri thirikari bwana Gathuruma ora gukaraga ote muntu mba kurigirwa kuringirwa kura unless court yongwe itete uamuzi court itete uamuzi bora the last kide kodeka kana yuga wote bwiri kurungama ote muntu mba kurigiri ukaditangwa tu na kwikirwa allegations ote mba kurigirwa na jau ko kinya kedro EACC ne kuga ntoba bai na manto yes lakini jatereta through the court kenda court declare mtu uju kama hakuia mbecha uju atena kithomo uju atena giki nontoba jamu itu yetu obviously no goteka kuona yes njoo na ugere yes mimi nilikuwa na D yes so lakini koti yongwa ite kuamua nonga koti no mba kuamua kwa turungika mtu uju kwa the process ekukinyana ndi koti reka determine manto jau ni ite gwitidwa na kedro egetidwa nya election tigeria 2 days mtu no aitwe no aligiru kurungama ukadugana kuruka nomination ikugoto mba kurungikwa ali manto ja baba dai bu bodatu baka iko kotini do the process nito tukuona coordination yeje nito tukuona EACC bakiwa atanira na IBC myama rito yaya abati kweja mbere ya antoba clear isa ugeto kaire Baturito atari yekumbere. No, yatari yekumbere. Munya retire ambere kwirwa allegations ucha. Yes, allegations chiareo. Baturito yatari kire EACC yatari yekurito ni EACC ati bati kuroira kura no tuba kwithira bena. I think matemo tubati kuelewa ni ati opponent yo muntu utebu atireta. Ute allegations atireta kuhusu opponent wawe. Kuya issue yetu iko about mheshimiwa Mithika. Ne issue to mikirwe tukuingi kindiscuss wa muntu agitwa Mugambi Manyara Mugambi na kuromba gitike senator aishindana na Mithika na debate yake social media debate yake radio and now ito mikwe yake EACC lakini Mugambi ote action ya ateki kana tutira iko anybody ateke action that ya kuditanga Mithika kana bitanga IBC so maybe just a minute so maybe non tubabu kinyeje ya Governor Munya ne kireito retete what I say inkuwa about Munya about Mithika Mithika totamwikwa in any debate akirika that he has been subjected to anything maybe in but nira camera up nira ezire na yeko weruni like you know now it is in public court na public court it is judgment it is just about years yes okuria kiuria muno yere na ni reti no ni reti lentori yeah ni re 400 rigari wikwa lakini bora kwenda kuwa Meru belewe Uhuru na Ruto pare amanda kesi yari ICC na antu betegerio baringira kura ko antu bagano yu propaganda siantu kuchumbura na kenda buthurora butamuringire kura antu ibete ndebe na buthure mutongoria koti yake kwa mwabandai lakini ule okamuriro thai mbere ndebe utewe agara lakini ndio ndo corruption uratu mije corruption in Kenya uburuga kwa nurungi na ndo getekeria teka watu merembecha bu ararira watu na nituke thimo izire WeruTV hello hello bareku ale nzuri karibu sana tulali nao mwenda koko mwenda Raila mzuri kuwa nasa sawa buru okay WeruTV hello hello bareku karibu sana tulali nao nende pa Mutembei kumataria yes Mutembei nenjaga yale na Mutembei kumataria Mutembei tu maoni yako ndio nataka maoni yako kwa ya pere Meru mentiri na kenasa kinyabara bakuwa Meru nekete ne na tatwakara
Inaora tulinga kura kumarapa para tulinga da. Toda tulinga rotero nyama sayaka na rotero bibiri ya tukuisha kura sio. Bombi pikare bibiri ni tundire choma ndero za mjina mambo na Meru. Na Meru akikinya yombe no ndio kile cha president sio basi ya county. Na kurafika mbesi kupita isintili kingi kwa kingavana. Au mandro da mada president ya vida ya kingavana mambo. Kwa kaza kutaka mandro ya mateka na saidi ya mwake. Ndio kwa maana ya ka kwa ya ngavana ke mandro ya batede ko bibia hivi kare uru. Nonto kugatusi bote ya kaire buje tamande kare na ya uru. Bona ndo ni ngipakera nacho batino nto bakurunga kanonto batute lambe sia kiagero na kireja tiralita kiri ntaba na ngoge le uru kema kauntere. Okay, thank you sana Mutembei. Mutembei atawa atakira tukwarire turi arire ngwire bati kuruto thirikari nene kibesa ire itia wona uhuru ingwire kweturuterete na gwita akabwithia ndana na gwite tukona ya thoko ya miraa ni irio ya bibi kwa rirwa county tumbo tethia anto ya baba kulalamika bandu dili county tumbo bara ni na yucho sio tomato theta batu. Agriculture is devolved agriculture ni aretroki county ko ni makarine nya na bati ikuelewa manto ya iki thirikari na ya iki county. Number one, utiro me ako develop Meru iyonka as a small section. Meru ni connected na counties ingi ira cha Kenya. Ukioteka barabara era thai ya kikuma Isiolo mwanka Mandera. Not Mandera but Moyale. Barabara era ni open Meru extensively. Nondo safari ya kuma Mandera, ekuma Meru, the Isiolo eta Moyale eyukage ntuko ithatu. Thai eyuke mathaa muwanja. Umeru areo agiri intobia we Moyale endi Meru kana edite intobia we Meru etabiendi Moyale ne the following day. Ku makarina tuitega maendeleo tutimiotega maendeleo tuitega area mwe yonka. Anjogeri brother kwa mbere othungutha. Bato kuto thekere county ingi itethuke bato tuithire turingaire Jubilee nonto barabara ewe te Isiolo ikareta into. Meru kutiwa gukari nonto tweba Jubilee. You know, manto mingi sana ni akarikite county ni rengi actually worokuwa ni akarikite county ningi lakini directly deni ya county ya Meru hiyo karakoti hiyo. Kuna barabara right now ekuma nadi ekuira through nadi ikaya Kithurano all the way to Ruiri. Barabara yoke omitega ibarabara etri at an advanced stage right now ikaya developed. Otega barabara ekuma Maua all the way to Adhirugaiti. Ibarabara at some stage. Barabara wiri in a pathetic state. Lakini right now it is under construction. It is going on right now. Tumetenga. Teko tenga makarina ila sema kuri barabara watu kuri barabara bypass mwe batu wako aona yatiro yenjora ndio weta mateni tutena maana torongozi ya Meru batu nani inakuwa boya ya bora Jubilee gwethe lakini kutena maana torongozi ya Meru ira president yeri na yite Meru ukiita ngirenda cionthe ciareka ene irenja kilomita 1 ai gutirwa atia rone ciekirororine kithe nkorongo wa Meru iba kumeba kaene na ino wa umete itigania west wa wiru anto benu batigania west bese thairo karata no akathia county ingi na lami nte wirua lakini barabara hiyo tumbo mbere tegurithira ngwe makarina na twita uwe kwantari no da umete kwa nambazi ina mheshimiwa Karevi imarinya nyangari nini teta okay ikizo bora Jubilee ke kunenkera nasa an opportunity njaga ya kuba criticize. So ni relationship ire kuirewa ati kanasa na PNU nonto anto bengi babo support Jubilee barua bakaringira munya kura. So what's the relationship? Munya agotonyo leo na gitikira ya Council of Governor kira jukiri gitikira gitibwira ungi kebwira mundoro kurona thirikari no mwanka orandure mbese uche gwita kwa Council of Governors. So
ndwaira yatumire munya karaja opposition directly nontu bakwithirwa kinya ukethirwa inya ruto otokwa ruto na kinya etero design oyu uri na no ambiririe na ndwere ekorona thirikari no mwaka umeke thirikari ria na munya no the same way na ndi munya kuma thirikari na uma kama nontu inya kethira na uga ndekundeku lakini na umereta ge PNU ya kritikia makiawe au kritikia makiawe ya PNU gite kugwatanira na thirikari bwega ura maendeleo chap kugwatanira na thirikari kana babi bingi biria be friendly kana chana Kenya kana maendeleo chap ito kuona president na gweta kile function chao na ambi lakini utaka PNU utino iko watanira na thirikari bwega. Speaking of which, president taiki 20 something ni babati kwithira bena national delegates committee meeting yo ndarire PNU na niyo ntuko president tere Mombasa. So president tere Mombasa na bo PNU batiria no ntiberegirite president ya Kenya. Nata kutuika president mwakatha ya atiretekiria kwa endorse ni PNU woretere bya mene bingi atike endorse na nino gurwa kiuria kia atike endorse tugo twari nau na bangi tugo ba uikwa baraiba itingari itararire jarare kuruma ike nama nite barita bakauria president kiuria nya wo uri kwa kire ndio karemo batu ito kwenderia kia mageto kiambazi we endorse kingi ina toeta makarina kai sympathize wetu kana no to kuitwari noe kana onere kuba kuluga gari chiombe Bakadere bwara ene ongi gari kenda tia kuluga itete mburi lakini menyo laisi azene bokare bautia bateria muchanga just a minute urenda kuina betete tu kanzu yoro no nto bakumea barabeta bakuthira na iba no mwawe ukanakania weru TV kato ya na example mumero elewe wewe na weru TV ni nyombeku uwita ugwiro ki weru TV kato media citizen wa miukumia ku onge no akarugura ya weru tere ara ewita we igetikirwa ukumea we ndi ukuthira no nto te na ara ukinyete baba nenkanire mbazi ko kinyabongwa PNU ibakorwa nayo tukwa magana so ni babu bukorwa na PNU bate mimi babu bukorwa PNU bate president ya mimi no mburi makarina kwina mwenda bijewe ya watu kwina letre kiri narari na no support actually atero wala wita PNU kara wala no support no kwithira ibatu Jubilee to mwera na support na PNU arapo mwirita support ikiundie mbo mwirite abwi no tonara ifiri wito tokarie tomenya oinya tu atu ya tuteko hata lakini PNU orango taka kayomba kwithiro etina anto bakomba ko link na bema bibinge bwega nondo daiji kiama te urore gurwake strategic team irere ikomubangira athomi baraba ekiau kenda bamudoganiria na babona which is the best strategy kuthithia na nyaki negotiation au na toka negotiate nondo ugateka arrangement ira Jubilee ni ona maendeleo chap tema teje egurwa kwina mantu nene aja kwatene nondo no manga kwa ndo baraba karusike maendeleo chap bakaya wa ambassadors we bakaya wa ministers na no bakidrwa athomi kana ndo baraba kubangira Jubilee bemid PNU bate komba komelinki bwega na Jubilee which they must do kambire ogaria na PNU utire menya kwendwa nontu already urwe na bata PNU ndwere iki PNU kinyagitha Meru tutekuona itwaile kia Jubilee kaile ya ODM tukaile nasa ndwere ere ara ni deputy president na munya kanyokara etere 2022 utire ndo ekathira ya babo onde betegerete support makarina ita nasi ya Jubilee makeke obari abala mekete kato kili andiri oga kula mikambote PNU akiwa PNU deputy president no ya kureta thina ke PNU ndege ndo muri kiuria kibobongwa kiama kioke ngo we deputy president akureta thina bate gatha kwa Kalonzo wiper inya ya ngo monki ayi wakana no deputy president bo itada bakula ndege thiria thinere Meru na kuwa boya lakini ki muntu wende uweto uhuru wake na au niona aseitite kuonera kuga ukia kuithira no weto uhuru wake utikwa 2022 watethia deputy president umenye ndo ekurara woku
na no thina iki Jubilee na betere tariki inyanya inya baraba ikiri independent thina ni Jubilee ye Meru kana thina ni deputy president kiri thina ni deputy president ko te kuona matharau ya guthirite ya kawira uga te mwanenu na atorote thiantu kayuyu ni mwanenu me atukare amanto amwe ukona ba aiba thurana me yangu wewe inyona rianirite no na umumenya ndoere ina inde ne Meru kinyabo amisinjia kana boye tate itiuma onto mwe makarena bati kwelewa ku concept imwe thaire reo antu bonde bara be thaira baina thina bau bara bati na thina ibo bara tera thina no nkuri kiuria very simple mboria Ruto no manager nomination Meru ibo onto iterei noe no manager noe tire na ro manager actually noe Meru technically no manager Meru ko kuria kiuria bati kuinji bwe kwanto bati ande kiuria simple kingu kuria noe achindire kawira kana ikai no ere kayu ticket kura achindire ikayuyu okay onto no bua no achindire ni tabo teta na kia noe kida kure antu babe no asapati tuta na kia noe asapati tibona noe ko Jubilee ne akoyukia barabange bena makosa lakini ndre nenu kabo kudhulumu maskini na hivyo onto dege nasa maskini ate kuone so deputy president oyo bwana Makarina awire ati kuri itarimu kuri kana deputy president William Ruto awire ati to abuchindire babwe burekire thirikari onto itareu Raila Odinga ari prime minister Kalonzo ari vice president so awire to abuchindire turi opposition babu bwiki thirikari ni atabukuthwania bwa tuchinda batu twe thirikari ne thai iboya sana okuwa boya na ndenda mu Meru athikire batu cindire baiki thirikari ikiriro kya antu ana baraba kaurira nthi na arabari ome kikizira ndio batari thirikari ne na bo antu nkoro ciote thirikari bo kuona Meru ya luki te thirikari kanambi kiriro kya ana baraba baike ko bakirombero bakarongo zuira Raila no abaikitie nara ibetire antu babareta nja na kura tio kura ira babaretere acio Raila akiuma thirikari nena Moi na Kenyatta ithe Uhuru kwari na 1.6 trillion thai 4000 antu kira batamenya ana baba ihukuma baukumire na mbira batumirite nara batu niyo thine yanto bakure kote woni kwira anto baukuma Makarina na batikwele watu anto baukuma naza ithi na iranto bakolugirite sio bafozi beta ke naza bayo teona mutu uti Kenya Makarina na batikwele onto bomwe Kenya ne onka au mutu Kenya ne onka ina kuringa kura thai lakini thina ya mpara irio nthi chi East Africa chionde ko ne kuoneka ki ikoneka Kenya ngurugia nthi ingi no ntubwa kura bwi ina bwa number 2 Makarina na batikwelewa te 2013 Raila achindiro na ODM Raila na tuire ochindo na ODM kuma 2007 na 2013 nyai chindwa na chindi nyaringi ko ni Raila tekasi indikara ila toka bila kwithro deputy president akirita miario nto ye una arita miario kiri muingiri kumaanisha kumaanisha batu ki Jubilee tuerendi kuva face na tuishua twabashinda because ito kuelewa their strategies as they were tikumaanisha kwe manto yange kabwithu au ibo ya mutanozi agwa boya ibo onto twitite koti iria cietu cionthe baraba karwamirira kura weta tigania west imweko tigania east imweko yembe south imweko wapi weta Tharaka Nithi ni strategy cienu inya batwi ibo onto tewa turwamiti achimboka isiasa twina abu akwa na Meru ibo wosi bakona ngemu ikiaroka bongo ibo balatete adwa watu kirikira 4032 aringero kura kithira butirwa mitiantu ila bwana Makarina undu amirite Raila Meru tekura kuromba muntu ro wikwa Raila aturuto kombone mutu yo iname antu bareke kwintu kwenda kuthiriria mutanozia ari wa Afrika bonde bena para ivyo biro ro Uganda sopa taska ndenda umuthiriria ndenda athikirira nini taska ekauro wa Kenya ura wa 200 tori Tanzania ekira taska a Kenya ikia Tanzania tumeura athiringe yana urenda kuyukia Kenya aba mami pau kila kura chukari Tanzania na thiringi yana na kinya Kenya ekauro goro aguchoki nyuma kidogo hivi na bwingo burera kidogo bwana Makarina aguchoki nyuma kidogo okuwa ati wowe nuro merete Raila na nuro merete ODM na nuro merete nasa tena ukam ti wo wayukirwe antwa ntomukindia woni kintu kira gyatumire inyanti karwa meti na imbe inkwenda Meru belewa na kenda mbeta ningo so antomukindia woni so wo chwere ngira ni mbere
Uoni mwiri okwa yutina inya okwata inkwenda uteithia antu lakini mwiri okwa ntikuumba na hara ntikuumba okinya mukindia na mauru no ete ya naraba kwenda witia njukwene no kwenda nkamwa ume uni ume kuba burandi inabu na burambo nete antu bara beti itokinyithia uwe kithia ya uwe nukurira kira kiutuma ona ngituria unte bati wituria bati wetera nkabwa mwiri mbere kithia ya uwe nukurira wina mauru mulema vura ma minyumba arire thina gari agira wa Jubilee Mheshimiwa Makarina maruru ya antu bara kuona bara bakari yani bakuria ba mami murungu ateithia antu bata babathirie na inyenga kiri kingikio ari bwana Kithurima kuri na Pentagon nira ya Isaac Ruto Kalonzo Musyoka Wetangula Mudavadi na principles. Isaac was not there. Yeah, Isaac Ruto. No. Is there kiri Pentagon? No. He was not in the Pentagon. Are kiri Pentagon ya dai? When a new Pentagon. What was the principles? You know they have been mutating. But there's still Pentagon. So Pentagon then. Pentagon ya dai. Pentagon ya dai. How come Mount Kenya teo? In fact, ukalika na kuiroto kuna tuna makareno watu that is a mistake they did. Na ndatogane bakarekebisha. Wekere mtu at least Mount Kenya na kirwa. Na kija Mombasa ni stronghold ya Pentagon. Pentagon. Principles. Baba tangaza principles tariki 13. Kuna nene bana sabongwa. Nene bana sabongwa. Ari baroyere ndake moya ari professor. Maua na ndake baba tangaza. Menyere isiri NASA tebati kuwa lakini iba kwenda. Arenda wikira mtu very powerful. Ari kwa Pentagon kwa Pentagon uma Pentagon ya dai principles. Yeah, principles. Batano. Yes. Nani me kuna bila leo nikibaterekera muko there's no woman and then secondly there's nobody from Mount Kenya. Uwa Mount Kenya lakini Eastern kumea batu inasa to complain nasu kwina na Jubilee no aro amirite Jubilee imeleza to aitu alimea Jubilee no to ai Jubilee ukataka structure Jubilee structure different the president and hatu structure yesu tu ina Kalonzo Eastern tingani president and Eastern wajana natoka minister wajana ni aspirants aspirants boba ina kuringana but aspirants kintu kirabo kubukulwa babu uriyo tuina MCA tuina MP tuina women rep antu baile bao baba tule kunoye Kenya tutikwenda huku miando Kenya meato tukurea kwaria yamwe kwina antu baile ato kwa ingi yanthe to Kenya ethuke Meru muno ne onkuririra katuti antu baba baile tuone no akaro no kuona nyekile mikete kureka muntu wenthe ino rurubo a Meru atira antu baile tuone no ntu batuire nyombe emwe tubae kanya tuone Meru aba makarina na mutigiri wa WeruTV jemo ka kwithirwa graphics wichi tayari Tonio kukariate akire kiurekere tukuria ntukwe na aru agira tukuria ati utume SMS kire 40321 mwarua no votes can't be shared between Jubilee and NASA. Meru ne Jubilee na Raila aache siasa za SGR, mbona hakuijenga achukue hizo pesa? Ongena kwa yes, maybe Jubilee has delivered, but as Meru region we count no development, no jobs. It's now the high time we try this man Baba. Well, na ni 63 ni baba kuwa ye 63 barua ati kurachia Meru na Tharaka Nithi kekethero ikegano na antu 30 na banana kireana kana 38% barua ati kura itegano ikethirwa ire cia Jubilee na mutikiri wa WeruTV une kuringana na urawe wewe ngwa umbete kwethirwa wetuma SMS yaku ukirukira namba yetu SMS 40321 aratu kuria kithirwa no kuthwania kura cia Jubilee ikethirwa ikeganwa atati kura cia Meru na Tharaka Nithi kethirwa ikeganwa atatika Jubilee na NASA ngakwira ati no wetana mbere utuma machoki yaku lakini kura ikethirwa ikeingwa nyuma yakaita kateka yani wongo menyithwa ni director kwa na tukirikiria bwana Makarina. So nugaruru kubweko NASA kareta maybe kuri mtu okuwa NASA ti option kana NASA tio kintu kira kikareta ugaruru kudene nthiguru yake kira NASA kareta
iyo mantu turarira kia na twari ntuku ingi na Kalonzo tamwira we no kuomba kwaria Kimiru na mantu yaro utwira iyo watutethia inkuromba bwe na Mamiru bwire Amiru batukira tukwenda muno ne antu betu Miru asa Miru tureke wita wa Mount Kenya tuita wa Miru no tuthine ira tuina cio Miru ticio cienyeri thine ira tuina Miru tio Kiambu thine ira Tharaka Nithi tio ire Embu kuithire antu pathikirwo na kura bora baringire pero thina cienu burenda boturingire kura kenda tubutethie ine batu tuina thina nyingi saindi ko batu kira tukwenda nasa hii ya eleza Meru nukuona ya arimi ba marigo kato aririe tukauga amira akino ntumire u ile uni anjende we mbere ahatutethie kintu kambere tuone thoko antu ba marigo abari ura marigo Southiment muntu ayekira rorine kikauro tu kimundene muntu ari urura ke kirororine we kirororine akikihita kinyo mwitia kirorine ingiriyere mantu yeyube yabatethi ari mibara nabo bamarigo ikwachibira bithire ibikombo kinya bite kuri usuru mwanka murimi urokuma kiberecia akarema kurima tukenda na iria tu ingoa ende mbere baikakia mawa yagire nini mirane yagire mbeza ku Miru yonthe ichoka amwe ikethire ithina lakini atongoria betu no ndoiba kwenda okathia president iba kwenda umonia bena power pake abaka antu bara maskini haki maana ile lakini wate umonia bora atathukaruyo kyo kwenda Raila au kuma pone change no hiyo tethurite muntu ukethira tu ibo tukira Raila beteria baya tomba ale inya president me agriculture is devolved devolved lakini governor no gate na ina tinga bano mwe sari to kulogera governor wewe no uwezo pa kutuma tukire bwana excuse me nina tukire bwana kuma Meru yokile Nairobi likorijwa so tukire kiria bwana Makarina no kuthwania atomba just a minute no kuthwania kura cia Meru na Tharaka Nithi ikagano atetika Jubilee na NASA kana ikethwo ici teka kuthwania inkumeikaganwa na maoni ya antu yogwira naiti iwo maoni yokwira yabararingi kura na inya bari inkona inya we ya kazi toka muntu akona kira na inya tokoria ba bangi abere iba ile TV ne anto banoi timba garina ne anto Makarina na timu yawe nterigira ine change kuma kire either Kalonzo Raila Mudavadi Wetangula kana inya Isaac Ruto nonto number 1 Raila nethirite ari MP okibera miaka mingi muma nethirite ai prime minister na inya we ngwakia kugira gaka standard gauge riluga kwa thai ni tumirite mbeca nyingi nkurukia erigaire tumira ria mithwana iria akia waka aikari that in glory lakini Raila take into kinya kimwe Raila umba kurwa makeo au ankuthithia u ugioteka standard gauge rilu for example tia yakindene Kenya ira twinio yakimaka 118 so Uhuru kumanage miaka kuma Mombasa mwankea kinya Nairobi first phase hiyo ni achievement mwenene sana muntu wetu Kalonzo atwirere MP o constituency yawe wengwa ithina kuria tigana no constituency yongo constituency ithina kuria na wengwa ithina kuria so Meru ni swing vote. Meru is not a swing vote. Meru kura cha Meru igeta Jubilee we yes Ancho geria na 62% na 38%. Ancho geria na ni kioria ga atongoria ba. Akuwa Raila atwire kivira. Undienda nontu na thilungana imbona ato itirimanira no Nairobi. Gatondo Uhuru ithe ari president. Thai Uhuru president. Itombere nini engire ko withira nyumba entaka. Sibokuwa Gatondo. Okay, thank you. Bwana Katurima. Meru na Tharaka Nithi kana kura cia Meru. Ni swing vote? Kikagana. Atete nasa na yes, lakini otegano ntubwa representation. Jubilee ikaona the biggest share. Kana ikikio kurere nyingi Meru. Na nonto bwa antu babethi kuntu ibaromire na kwena bara baingi bakwitikia policies na nyate babethi aki kuntu kwena nyachore bako bamebambirite bakaringira Raila kufa kupona ko kura ikagana na percentage ya kugana muno igategemea na campaign yetu yite nonto
kedere yodi inasa nasa no mwanga ba chwa ule ba keja Meru nuntu pa keja kurega kujo campaign Meru properly then they will lose aya weta ke Jubilee no president no mwanga kenda aona ile nyingi nkuruki no mwanga ya rekebisha manto yonde bila bionde anto baina bio abachokire na abonyo akadithia kurekebisha na mutegeri wa WeruTV ni bwega sana no tuba kwithira watanite na twikire mubango jwa Kithurano 2017 na mbere turekeria kire SMS mwarua wacha tugeuze ugali beta nasa na munya tuko sawa leo na Kaboito unakauliza makarina hivi Uhuru akienda kutafuta soko ya miraa ataiuza ikiwa nini chakula fruits ama ni kama nini let's stop pretense about kutafuta soko ya miraa let's teach people of Meru of other options please wengine wakawa kwa kina Kalonzo watu pewa chakula ya msaada wengine wakawa habari tuambie kama Meru tunakula reli wengine wakawa no Meru tuko ndani ya NASA forget about Jubilee in Meru wengine wakawa JP iko mbele sana WeruTV mugeni bita wa Jamle kabirena sa tuko Meru wengine kwa yes round hii sio mchezo Jubilee ilituangusha wacha tujaribu NASA na singi tu sana SMS ya kumutegeri wa WeruTV ni boya sana ntoba kwithiro watanite na atwe na tukinyamuthia yo mubango jwa Kithurano 2017 katutimane Jumapili wingi kiri mubango yongi getho wina muroki nyankuruki endene ya WeruTV romuriro wa Meru na Jumatano kwa lwane nkindano ya obunge mbito wa Martin Wechongi ondola ithro ina kanothiriria weekend ya kububo yana Jumatatu tutimane kire mubango jwa kugukia kwambiria themwe chero kirite na makena wa matiri good night.